Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Duarbagori Constituency Angkang Town Kelong Lokajok Hawar Aradatum Aning Karong Ningkan Troxy Keprapli Api Duarbagori Constituency Angkang Jasimet Dolamara Lapen Daitor Ahawar Along Town Keparlo Ponlong Loklake Jasimet Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Local MAC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Alangli Tumajoksi Non Duarbagori Constituency Along Town Kachiman Longke Purkimo Along Tokpon Veknangchi Lakha Inkoira Trok Duarbagori MAC Constituency ke Parlo Dolamara Lapen Daitor Ahawar Along Town Kelong Lokajok Hawar Aradatumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Local MAC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Alangli Aphan Hawar Arapen Kachoro Lasonsi Alangli Tumbang Hini Duarbagori Constituency Angkang Aphan Kachinghon Kithe Parpik Lapen Keklem Kachipiduk Ajoksi Non Dolamara Town Lapen Daitor Town Along Sitame Kachingthur Askim Nangle Bomlo Lasonsi Non Kicheng Silake Dolamara Town ke Parlo Along PMAYU Ahemso Hum Paroke Thomra Hum Phokep Abat Long Ponlo Lapen Nangkile Ji Sitame Dopiklang Lapen Daitor Town ke Parlo Along Sitame Hum Pharo Hinira Hum Phokep Abat PMAYU Ahemso Nangle Tanglo Lapen Nangkile Jita Dopiklang Lapen Ason Askim Sitame Longni Town Committee Arlo Nangkile Jita Dopiklang Pusi Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Tirangpen Nang Thandu Lasi Dolamara Lapen Daitor Angkang Along Kitengsi Town Committee Chairman Jasimet Dolamara Pen Mongol Singh Tirang Lapen Daitor Pen Jacob Togbi Alanglitum Aphan Sitame Purkimo Along Amen Doponangpo Duarbagori Pen Edverson Ko Report Karbi Anglong News Channel Sanima Ya. Elemen sanima Oh, nilimen ke kardom nilimen ke sondon sing narpi. Nasing pidi Ani nale dak Dolamara town ke Parlo along nale town pen ke PHM ke joy pen ke PHM nale long dum along Long dun do. long dum lote nale long dum thak nale ni sikarong ma nang ni sikoy Ni arong pik an lo. te ni aro galote Nili kayang buang ke ni ke non hudelang ma po an lo mane. kalang di Ni arong pik an lo. Ke te ding dum phanta nili CMEM dum phanta ni arong kardom pajir ko nili ni klong pen di. Juru pajir ini to ni arong pik an nili. Kai ke nili la hai long le mat ni. kala Nili la non pin su so inu do. La phan nili mane kim pitek thelu ma posining ko an ni ning chipa oi iglo. Dami non long iglo ni dia. Ni arong pik an lo. Mo la so inu do mate de terna man do es tami mo alang li chokim dek thelu mate kasi ni arong pik an tawon chairman mane alang li morsing terang pantamit nili ni choro iglo ani ni arong pik an lo nali nang cepat dupi nang claim tiap jok hedi nili ni arong pik an lo tapi BBC chairman sitami nang claim na cepat dupi ko ani ning parong iglo non ke nili choro pik an lo nilimen ke kajok rong parpi nili masor men ke la ke joy tere adane phangkar jong tumang kalala dak Dolamara town along town pen hem ki pido so hem nang ni tumlong dum along da long dun la ke nili he masor men se long dun lo te long dum lote la nani na tum kilong dum pen ni sikarong ma ni sikoy lan ta arong lo ni an ko an ni pen tan ni ja tang sa hem achikim jipu chikim te stami la bang so town na parlu pen a jok ni tum han tami ni tum bang so hem amien ni tum pen ta kilong dun pot pen ni tum tami sa o chapar jab dun shot pen ni tum pen a ko la so a hem long non chapat hi dun ji phansi non ni nga long lo la si ni mi thang dep plus son te ni tum chikim tek thilu mati di asi non town nang parlu thu pen mala bang so a hem nang pi mani di chapar jab dun kulong pot ni di suri akiro pi parlo lituma IM Richard Togbi la pen akai Tuliram Ronghang la pen dak Dolamara town chairman akai Mongol Singh Tirang la pen BTC chairman Sarkon Par alang litum ki claim cepat pen la dak
dalam maralong tahu nawan people itu mithe kidu kelak tum tami koma mi tum tami la so hem chikim pin tum tami la bang so hem kilong pen mi thang cibarat pichat pen tami hem ciparjap dun long po hedi nili so thak taxi kadu wi tami aninga rong jibon sinili mathal asinili hin ban ki nili ninga rong pik हमके आखिर joy mani na iti aki joy lo la ke ko an lo 250,000 tak kita आखिर joy lo di la ke sarkar pe sa joy na pilo la ban api ke sarkar ko sarkar lo sarkar la ke ili tum tar kado beta chini la ke BJP sarkar se non charibo mati de la se BJP sarkar ke se ili tum hanang la bang so ahem sa na pilo la so ta se kapre tami nang pilo he se tami la non mang ke pining se first time no la taw nang parlo det ke ningkan ke thom clear prang ma se tawn ke nang parlo lo voi pes tami la bang so ahem su na pi bang ke pining se first time la asini li ke first phase se puri den lok pota nili ninga rong pig kalang tin tande na tum la BJP sarkar si kado beta benang kerap lo non ke bang jilang na tum kasira pasito dun jiba ke kasan non ke bang jilang set along stami ni tum ke la son tha ki joy ki long akira ki long ke la BJP sarkar long se bisi ke akira ki long pe na aposi ni tum ke non la BJP sarkar do tik bang ke ni tum ta un an ke mane kidu dun thibi phase bor ilo la pen ratun tamil du thip nang po nyong si la haya ki joy van nyong si 90 pulote la BJP sarkar long do du no la pen la bang so long kaprek tami la son kuplo akirap du West Karbi Anglong Bharatiya Janata Party pen phirang ke amai kangnipon Nijang Karbi Anglong District BJP asai hemalong Bharatiya Janata Party BJP apartia hin pen phirang ke amai kangnipon Phai kunia chiklo ni phai inkoira pho ningkan suri hinira inkoira phorni West Karbi Anglong District BJP asai hem along IC West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong lapen dimahasau BJP Assam State spokesperson Siat Marinul Agraval Amol Narayan Patwari West Karbi Anglong District BJP Maiphu Radip Ronghang Irrigation Board Chairman Than Singh Dera Atumpen BJP Aparti Klembom Ahut Koan Kachingthur Amu Mate Asai Kedeng Pona Puthak Amina Asai Hemalong Pen Phirang ki Amai Ingni Pon Kheruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিসকল সংবাদসেৱী আছে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত সাংবাদিক আছে সকলোকে সামৰি আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত জিলা সভাপতি আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আমাৰ সংবাদ বিভাগৰ উপস্থিতিত আমাৰ লগত অহা মোৰ সহযোগী অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি এক আলোচনাত মিলিত হওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰা আমাক দায়িত্ব দিছে আমি সেই দায়িত্ব পালনৰ অৰ্থে আজি আহি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াত মূলতঃ সংবাদ মাধ্যমৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ লগত আমি এক মত বিনিময় কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাইজৰ লগত থাকি জনসাধাৰণৰ মংগলৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ কাৰণে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আমি ৰাজনীতি কৰি আছোঁ আৰু সংবাদকৰ্মীসকলেও ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন অসুবিধা বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ এইখিনি লৈ তেওঁলোকে সংবাদ পৰিৱেশন কৰি আছে আজি আহি ইয়াত এটা কথা অনুভৱ হৈছে যে আগতে আমি হামৰেং বৈঠালাংচু এইবিলাক অঞ্চলৰ পৰা
আজি 10-15 বছৰ আগত আমি যিবিলাক সংবাদ পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, তাৰ আজি সম্পূৰ্ণ এখন বিপৰীত ছবি আমি আহি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেতিয়া সংবাদৰ বিষয়বস্তু আছিল বিভিন্ন কুঠাঘাতমূলক কথা বতৰা, অপহৰণ, হৃদয় বিদাৰক খবৰ, ৰাস্তা পদূলিৰ অব্যৱস্থা, চিকিৎসাৰ অভাৱত, চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ অভাৱত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ, প্ৰসূতি আইৰ মৃত্যুৰ খবৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নেগেটিভ নিউজেৰে এইবিলাক অঞ্চলৰ পৰা পৰিৱেশিত হৈছিল। কিন্তু তাৰ ঠাইত আজি আমি এটা সম্পূৰ্ণ ওলোটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া মন গ'লে মানুহ যেনিয়ে যায় তেনিয়ে যাব পৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ল। বহল বহল আহল বহল ৰাস্তা পদূলি হ'ল। গাঁৱলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ল। আজি যোৱাকালি খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত থকা সাংবাদিকজনো আমি আহি পোৱাৰ আগতে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। যিহেতু আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। আমি আহিছোঁ দূৰৰ পৰাই বাৰু, হাফলঙৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু আগতে যিটো বাট আহিবৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিক আহিবৰ কাৰণে 4 ঘণ্টা, 5 ঘণ্টা, 6 ঘণ্টা লাগিছিল, এতিয়া 1-1.5 ঘণ্টাত আহি এই আমাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকসকল উপস্থিত হ'ব পাৰিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে অতি এটা মানে সন্তোষৰ বিষয়। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হিচাপত এইটো আমি অলপ গৌৰৱ কৰিব নাপায়, তথাপিও অলপ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিতে আমি অকণ গৌৰৱ মানে অহংকাৰো কৰিছোঁ। কিন্তু অহংকাৰ কৰিব নাপায়, অহংকাৰে পতন। কিন্তু এইখিনি আমি আজি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এটা পৰিৱৰ্তন এই অঞ্চলবোৰত আহিছে। আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ বাৰ্তাবোৰ আজি আমি আমাৰ জিলাখনতে যাতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে, ই যাতে সম্প্ৰসাৰিত হয়, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে যাতে জানিবলৈ পায়। আজি 15 বছৰৰ আগত, 10 বছৰৰ আগত যেতিয়া অপহৰণৰ বাতৰি এটা সেই ডিগবৈ বা এইফালে বোলে ধুবুৰীৰ বা গুৱাহাটীৰ কোনোবা এজন পাঠকে পঢ়িছিল বৈঠালাংচু সম্পৰ্কত, খেৰণী সম্পৰ্কত, তেওঁৰ এটা ধাৰণা আছে। কিন্তু আজি ৰাতি 12 বজা আৰু দিনৰ 12 বজাৰ ভিতৰত একো পাৰ্থক্য নাই, সকলো মুকলি মুৰীয়াকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিছে। এইটো এটা অতি যোগাত্মক খবৰ। আজি আমি আশা কৰিছোঁ, আজি সাংবাদিক ইয়াত বহুবিলাক সাংবাদিক, প্ৰায় 30-40 জন সাংবাদিক উপস্থিত আছে এই সভাখনত। তাত আমি তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰোঁতে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলত বাতৰি হ'ব পৰাকৈ ঋণাত্মক খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই। আপোনালোকে যোগাত্মক দিশেৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰা আৰম্ভ কৰক। ভাল ভাল কথা বহুত হৈছে ইয়াত। ৰাস্তা পদূলি হৈছে, শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে, হস্পিটেল হৈছে, বিভিন্ন খেলা ধূলাৰ কাৰণে বিভিন্ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকৰ যোগেদি উঠি অহা চামে এটা যোগাত্মক চিন্তাৰে যাতে আগবাঢ়িব পাৰে, বিশ্বৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰতিযোগিতাত নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব। এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আছিল। আজি ইয়ালৈ অহাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে, আমাৰ দলে দায়িত্ব দিছিলে, আমাৰ সংবাদ যিটো বিভাগ আছে, এই সংবাদ বিভাগৰ লগত সম্পৰ্কিত আমাৰ সংবাদ মাধ্যম আছে, সকলোৰে লগত এটা মত বিনিময় কৰি আগন্তুক দিনত আমি একেলগে এই জিলাখনৰ কাৰণে কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া। International Human Rights Council Abitungpen Manta Serlong Thualong Pherang ke amai kangni
Phai kuni ni phai inquire pho ningkan suri hinira inquire pho ni Manta Police Station ke parlo serlong thupu adimalong International Human Rights Council apitung atumpen Karbi anglong angkang piaphan longri longpat ahok pet aking kam anatu pachejor ponchi aphan isi penisi alamthe piklar dakpen ke jaipo International Human Rights Council kopia thesi Ladakh Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen di Mahasaw an Labangso International Human Rights Council kibipon nangkok laki emethang elongri arlo ahok petpen kam ke claim ponangji Lapen koson pensi ilitum akhai do anta akimi akechok anathu kapophrang dun thekjima chethan chimum ponangji pusi Ladakh ilitum alongri alongta pachethang ponlo Tangte ang ton alam piklar dakpen Perang ke athengno kaning jepon alam the archupon iklona Manjapen Rensing Killing Report Karbi Anglong News Channel Pini kicengsi nilitum press meet kedunangkok mate Karbi Anglong angkang pi arat phan kipachini nangkok hello nilitum asong International Human Rights Council pulo International Human Rights Council asong bangke yoga chini lo national pulo telake India angkang lo bonta international pulo telake pir theda so bangke pir theda long wangbom bangke nilipinang ano por hut nilamen pupelo sta inut ki thek ser ke inut ki thek ding Karbi Anglong asong japo lo langli long nili pride ni kretroxi bak nil delhi tudun khaladak si International Human Rights Council alidar tum tawang lo niliphan tingpi kit nilitum tingpi kit han lo masen nili mesen labang so kaso thek long si kedam tan kan troxia prang kedam tan kan troxia prang ben si mesen pu nili thek long se la so song pan nili important ulo osa phi bang ke nilitum chingwai pe nilitum so song phan register lo nitu Mumbai se register India angkang pia bang ke headquarter ke Mumbai lo lape pirthia dang pena bangke United States of America USA lo pirthia dang pena bangke United States of America USA long sidulo headquarter India angkang bangke Mumbai sidulo to Mumbai dam luklo tenang tum lason chini ji ili tum office long bangke ras chamber ji kuno ambassador ji kuno agari tanal tu phanang pondet boda ras chamber dam ji pulte Mumbai ras chamber ke ili tum headquarter lo ili tum office nasi nil tum register lo register date pen Chuki damtang tarik ho Oktober ciklo 2023 abang sinil tum register lo dan lapen ning ano bangka ningkan ke form prai lirai an nang lelo acha nil tum abang so ki chengsi la kadowe kini sikeme khala so nil tum phan centrally Mumbai pe ni tum phan form nang pilo la lo ki chengsi form la si form pila kan ko la bangke form itu pitting si apu di hapun ji pulong te lagan lo pakai form nang pilo lapen adun thu bangke nil tum phan la International Human Rights Council Karbi Anglong District Board la bangso writing pad nil tum phan hukum nang pilo la writing pad dan itu writing pad lo lapen nil phan Mumbai pan se appointment nang pilo International Human Rights Council of President nil phan arpu nang pilo la hello nile pan appointment letter nang pilo ho Mumbai pan se appointment letter nang pilo la hello la pen la bang ke certificate lo ta Mumbai pe se ni pan pilo headquarter pe certificate nile pan nang pilo si la hello la si la so puthak long claim nahi ko puson se claim nahi pulo te la so puthak na sinon ni chingwai bom ma kan nile tu pinang an dak Karbi Anglong long pinang anili tu members do lo non ni tumbang suri ki thombak an member pa pleng si kam claim ji pulo sta nong ka an pleng tilang sta ni tum kam cheng bom ko se pini pen ki cheng si bangke pini tarik in corruptly November ciklo 2025 ki cheng si nil tum ki deng bangke Karbi Anglong hakwason lir seng sang padunang kula bang so puthak yan si nil tum thing piarong ti kam cheng ki si block office edam lo aphin to post office long elo ason sa along nil dum thing pi ki chengsi nil dum thing pi ki bang si ki deng pon nan pini ki chengsi ki deng pon la pen ki bang jilang hut abang ke ni tum la hello
Chinese game nilitum bangke itu masong ke political party kali. Eta political party to an phantame nilitum ke badha ke apre ka phanta cha ta pupon pe nilitum masong bangke motote politik salam bangke chithan the nilitum politik sasong kali. Ese tum ke international human rights council aronate itu padang na proclaim ke nilimu gari long abur dola gari borda long to banang tum khai dame so nile gari long abur bangke le hello ar punu ke pi bangke nilitum karbiang long district apana bangke civil liabilities department plus itu claim nang ko je department tum command service appointment lo sakuri appointment no mane boring wa sai long lo asa boring war sai pen dormaha chu bom sita painong chu deng bom sita a duty yung si chidam di det pulo te nilitum legal action en pon ko la bangke all kar banglong district dame nilitum la bangke laso langpon ko ahak genuine itu ahok claim back Aphan kichok la pen kichok che bang nilitum inside ko la no na pon the department atangka government atangka nakri hoy phanu long le hamne nang nali phan se departmentally appointment ang pidat ko ta nali kamate che claim nang ko Lahorijan IPLong KADNF Bogajan Subdivisional Committee ke Sengpon. Niphai inkoira phophai kunie chiklo porphai kresi apor malom Lahorijan IPLong Karbi Anglong Digital News Forum chi hekpen KADNF Bogajan Subdivisional Committee Sengpon tanglo. Labangso a committee ke Sengpon ang kok laki phirang ke klembang a hok petpen abirta kapachitak thegche Aphan pusi lamthi mai along jaipo. Bangso ajay mek along KADNF Central Committee penta Chetongdun Lapen KSA Pokatan District Committee Amaipu Raju Ingleng AJYCP Amaipu Jitu Phukon Khatkhati Rongbarim Arong Amaipu Anparta Ratsai Klembang Molen Teron Lapen ke Ongdung Thekser Atumta Chetongdun si KADNF along Kedodun Aphirang ke Atuma Phan Ning Pathedun Lason si KADNF Bogajan Subdivisional Committee along Kita Ponchi Aphanta Bang Phukimi Ingwai Ponlo Mai Phu Klengdun Terang Aphan si Chedon Sarpen Ingwai Ponlo Lapen Kongchun Bang Laki Anan Terang Aphan si Ingwai Ponlo Lapen labangso ajay mek along aluhi atumpen penang an RD dojot phirang ke klembang atum ke klem kedam ponang ji ason phirang ke klembang atum akiduk kisung alam an lason si penang an BD sore alam the sita chethan chimum ponsi Bogajan subdivision aphirang ke atumta epeng vet kedopen ingtang kringpen ahok pet abirta kapachitak thekchi Aphan si lam thepen thanpon Bogajan Pen Pratap Ingleng Report Karbi Anglong News Channel. Ini adalah Lahorijan IPL nangtum Karbi Anglong Digital News Forum labangso Bogajan KLA long isi aktiviti tempon labangso long diltum Karbi lo cadesong mata de KSN ning sampik lo ati nangtum labangso Bogajan KLA long sami badak akinang sot nai ke kai ke tami bang media tum hello asem media tum nona bangke nangtum dak media do atum han komani leader satum yosi langklodo langrem do sami nangtum isi asong be nangtum kachisong ji Jakong kami itu po, lapen aku nang lutum bangso dus orang Aphan bangso along itu Aphan ke kaki kami nang lutum safe dulu madang di bang jilang sambil bangso yang long di orang Aphan ke Jakong tipon bom sih lapen bangso long sih kado kami anu sinyal tum kami aku nang cerap macam itu tum bobo sih ning kelo lapen aku ning karong piklo lapen alam juli kami kapi dulu আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি যিটো বাজানত ডিজিটেল নিউজ ফৰ্ম গঠন হৈছে তাক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ পিছপৰা কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাখনত যি অনীতি দুৰ্নীতি হৈ আছে এই সংবাদ মাধ্যমে ডিজিটেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীক বা ভাৰতবাসীৰ মাজত তেওঁলোকে অসম কাৰ্বি আংলঙৰ যি অনাগ্ৰহ যি কাৰ্বি আংলঙৰ যিবোৰ
সীমামূৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ সমস্যাই জৰ্জৰিত হৈছে সেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো এই মধ্যম শক্তিশালী আৰু হৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ কণ্ঠ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওক তাৰে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu